ista meta, isto rastojanje. Krećem. Ako morate u gym opet, imamo ovaj grupni Hyrox trening. Tako da iskreno radujem se. Napokon sam bolje spavao. Pričat ću vam o ovom protokolu koji sam ubacio, ali prvo ću testiram da vidim kako to sve funkcioniše. Znači, bukvalno sam jučer počeo s tim protokolom i objasnit ću vam kako sam to popravio spavanje. Generalno spavanje je most underrated suplement koji možete da koristite. Ste reći kako spavanje? Pa spavanje utječe na mnogo stvari u organizmu, kao što je stress management, binging, overall well-being, testosteron i tako dalje. Prvi put sam, ne znam koliko vremena, imao skor 90 na ovom ringu spavanja. Ne osjećam se baš onako najsvežije, ali se osjećam mnogo bolje nego prethodnih dana. Danas uveče idemo da snimamo podcast sa Tarikom. To je isto jedna stvar koju ću da okačim ovdje. Šta još? Pa ništa ljudi, eto to je to za sada. U taksiju sam, treba mi nekih 10 minuta dok ne stignem tamo. To je to. Evo ekipe. Good morning. Okay. All good? Hey! Mr. Luka in the house. Nevidljiv si. Radila s tim. No, radila s tim. Okay, guys. 5 minutes. We'll move on into... How are you doing, sir? Oh, fantastic, Oh, well. fantastic, yeah. Ready? Nina, šta kuvaš? Elektrolit. Goodbye. I'm working on Tuesdays. You're working on Tuesday. No, let's see. Worst case, I come later. I don't know how long we can do it. Most people will not train. Most people won't train on 31st. I'm hoping. Anyway, he's closing the gym on the one. Oh, really? Yeah. I'm going to run first 21k. Well, first. So you get smashed on 31st. I don't think. I know, you get the training. Yeah, training. Seconds, it's more like a sprint. Try to add more than what you would be doing on 1K. Which means that, for example, for me, I like my upper setting of the skier quite low. I'm going to be somewhere around 5 to 6 because it's going to be a more faster.
Let's go, Marco. Stay close to me, yeah. Drop it. Huh? You change there. Easier, huh? Moving forward. Faster than Hyrox. Let's go.
class, yeah. Film, back side. Veš ovo šta radim? Opro kosu i bio na brijanju, sad sam došao kući da se spremim malo za podcast. Tako dalje i tako dalje. Posla uvek ima, ko hoće da radiš se kaže. Tako je. Tako je. Sad okačimo ove videe. Se najeo kose. Dlaka u stvari se kaže dlaka prijatelju. Okačimo ovo, se okači. Leđa me već bole od ove stolice ljudi moji. Da li koristite ljudi vitamin D? I ako ne, zašto? O tome ćemo danas pričati na podcastu. Vitamin D. Zašto je bitno da se upari sa vitamin K2 i magnezijumom? To će biti... To je na vitamin K je MK7. To ljudi. Šta još da vam kažem? Ništa šta ću vam reći. Pogledajte ovo. Kosa. Mokra, vlažna stvari. Sad sam zamastio ruke, ali dobro. Tako da spremam se, kažem, za podcast s Tarikom i manje više to je to. Za nekih 3 sata idem na podcast. Generalno to je to ljudi. Znači promašio je, došao je ovdje i promašio je. Nevjerovatno, znači ne mogu da vjerujem više. Ja više ne znam šta da kažem da bi ovi ljudi došli na vreme. Znači ovo je frustrirajuće, nevjerovatno. Sad ga zovem i ne javlja se. Nevjerovatno. Dobro poznato lice ovdje. Shredify podcast. Podcast is back. Tarik je tu, ljudi. Morao sam čovjeku da se izranim, kao što sam rekao, kasnio sam i evo spremamo se da krenemo, da rolamo. Ovako to izgleda iza malih ekrana. O tom lijeku, druga tema jeste TRT terapija. O čemu ćemo... Još jedan podcast je završen s Tarikom, ljudi, uskoro izlazi. Kao što sam rekao, o čemu smo pričali? Pričali smo o retatrutide, pričali smo o TRT-u, testosteron replacement therapy i na kraju vitamin D, vitamin D3. Dao sam neka pitanja Tariku, tamo je stavio trening, split treninga i postavljao njegove tirove, tipa bio S tir, A tir, B tir, C tir i na kraju trash. Tako da ljudi, to je to, super je ono, iskreno, ne da sam zadovoljan, nego sam prezadovoljan. Idem kući sada, završeno, sutra je nova nedelja, novi radni dan i tako, meni je svaki dan radni dan. Sad idemo u taksi da uđemo, cepamo. Ej boss, Luka, ja? Ovako, da se ubacimo u taksi. Uđemo u taksi, idemo kući. Boss, let's go! How are you, boss? Good and good, sir. How's life? Oh, let's go. Can you let me open the window, please, brother? Sure, open. Thank you, boss.
polako idem kući, kako je lepo ovdje, sija Dubai, vidi. Šta sam teo reći ljudi, ništa, to je to, završavam dan za danas. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na profil, podržite me, dajte mi malo podrške, recite mi šta biste voljeli da vidite i najbitnije, komentarišite kako bi što više ljudi vidjeli ovaj video i moj vlogmas. Prezentovao sam moju disciplinu, ostalo su još 2 dana, sutra je 29. decembar, u stvari 3 dana i završavam sa ovim vlogmasom. Šta još da vam kažem? Pa ništa ljudi, eto to je to. Danas dan od teškog treninga do palačinaka, preko saune, do na kraju smo imali frustraciju i nerviranje, ali to je sastavni deo života. Najbitnije je da udahnete duboko i uživate šta god vam je Bog dao. Tako da ljudi moji, ja vas puno pozdravljam i želim vam svako dobro.